ngiyafisa ukuthi nje singathatha isikhathi eside ngibe mfushane nje kakhulu. Haleluya. Ngiyafisa abazalwane ukuthi siphuthume sezweni kaNkulunkulu Philippians chapter 3 abase Philip chapter 3 mhlawumbe siqale lapha verse 12. Ngiyabingelela abazalwane, ngibingelele ubaba uSibiya, ngibingelele kanye nomama egameni likaJesu, ngibingelele nobaba uGwala, ngibingelele abazalwane zonke icebo khona abafowethu kanye nodadewethu egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Siyabonga abazalwane. Philippians chapter 3 sifunde lapha verse 12. Angazi noma ngingafunda bazalwane la kufundeka kanje. Philippians chapter 3 verse 12 uthi kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yilokho nami inkosi engabanjelwa khona uKristu Jesu. Mesithi-ke ku-13, bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngezelulela okuphambili, ngijonge emkomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuKristu, njalo kuJesu uKristu. Baba, izwi lakho liyaphila, liphefumulelwe nguwe, linguwe Baba uqobo. Namhlanje uNkulunkulu ogcwele ntambama, sifisa ukuzwa wena ukhulumisana nempilo zethu. uNkulunkulu okhulumayo, sambule Baba ngezwi lakho ngegama likaJesu Kristu. Amen. Laba bazalwane esifunda khona, sifunda incwadi emnandi kakhulu. Ezinye bazalwane ngazi bazalwane amanothi amuzwenza kanjani. Ngicela ukuthi ngikhulume nje isikhathi eside, isikhathi esifishane. Ezinye bazalwane zezincwadi lezi othi mawuyifunda uthola ukuthi incwadi emnandi kakhulu. Le ncwadi ibhalwe umpostoli uPaul. Uma eyibhala le ncwadi le uyibhala usejele eRome. Uyibhalela abazalwane baseFilipi. Ibandla leli laseFilipi sizokhumbula ukuthi ibandla elaqala kwizenzo chapter 16 uhambo lwesibili lukaPaul. La afike khona uPaul bashumayeza khona owesifazane okwakuLydia waphenduka, kwathi senjalo bathandazela intombazane eyinemoya, baboshwa babasejele, kwaphenduka khona umphathi wejele. So bazalwane-ke kwathi emva kwesikhashana kwasekuqala ibandla khona lapho endaweni yaseFilipi. So uPaul-ke ubhalela lelo bandla lelo. Ezinye nje bazalwane izinto ezimnandi esizitholayo ngaleli bandla lelo ukuthi umuntu oqala owasindiswa ebandleni laseFilipi umuntu wesifazane. Haleluya. Uphinde bazalwane le ncwadi le uzothi mawuyifunda uzobona ukuthi incwadi emnandi kakhulu. Mawumzalwane nje kumele uhlale uyifunde, izokujabulisa. Incwadi nje emnandi ukuthi mawuyifunda imjabulisa umuntu oyifundayo. Okokuqala bazalwane kule ncwadi le aziningi izinto ezikhona, but
kukhona izinto othi mawuyibuka ubone ukuthi uPaul uma ebhala le ncwadi kunamagama amaningi amnandi avamise ukwasebenzisa kuyo le ncwadi sithola khona leli verse elimnandi elitholakala kuPhilippians chapter 4 uverse 4 wakhona othi ngithi thokozani ephinde ethi ngithi thokozani angithi nyabo so i-verse lelo elifamous kakhulu so kanti leli gama lelithi rejoice lingamanye amagama angama key words kule ncwadi le yabaseFilipi so uzothola ukuthi uma nje uPaul ekhuluma ngendaba yaleli bandla uzothola ukuthi leli bandla wayekade enobudlelwane obuhle kakhulu naye okokuqala babegcina ubudlelwane obuhle 2 lalukwazi leli bandla ukuthi uPaul limsupport even financially elinye lamabandla engathi wonke umfundisi engalangazelela okuluhola uthi uPaul njalo uma ngicabanga ngani ngiyambonga uNkulunkulu yabo ibandla athi umfundisi mayicabanga evele ngoNkulunkulu uthi njalo lapha ebazaleni chapter 1 lapha verse 3 uthi njalo ngicabanga ngani ngenza njalo ngiyambonga uNkulunkulu uzethi ke angidinga ukumbonga uNkulunkulu uthi njalo mangiya emkhulekweni ngiqala ngimkhulekela uthi ngimkhulekela intokozo yabo ibandla athi umfundisi wakho namayikhulekela evele ejabule egwane intokozo sabazana le ncwadi le igcwele nje ijoy eningi kakhulu mawuqhubeka lapha yabazalwane uzothola ukuthi uma nje uqhubeka uphinde ubuka indaba yentokozo yakhe uPaul uzothi ke khona amagama amnandi athanda ukwakhuluma lekethi khona ukufa kumina kuyinzuzo ukuphila kumina kunguKristu la athi khona ngithola ngididekile ukuthi ngenze njani ngife noma ngiphile kodwa futhi mangiphila uthi angikhetha ukuphila ukuze ngizokhulisa ukukholwa kwenu ngikhethe ngibe nentokozo emkholweni kwenu uPaul mayebhala aqhubeke athi lapha kuchapter 2 verse 2 wakhona ethi phezu kwayo yonke intokozo engiba nayo mangimkhulekela ethi mina lapha kuchapter 2 verse 2 ethi gcwalisani intokozo yami ngokuthi ibe mqondo munye ngithethe nibe munye nibe nenjongo eyodwa sabazana lencwadi le emnandi engithi mangiyifunda ngithola ukuthi incwadi enentokozo engaka enenjabulo engaka siyofile siyitholele futhi sabazana kunezinto esithi futhi masifunda kule chapter le esifundile kunezinto engifisa ukuthi sinothise nje namhlanje mayiqala ku chapter 3 wakhona uzokhuluma ke indaba yokuthi ke brothers and sisters rejoice in the Lord brothers and sisters rejoice in the Lord jabulani enkosini uyabachuza ukuthi abenze bazalwane mabajabule enkosini so namhlanje bazalwane ngifisa ukuthi sibuke nawo chapter 3 chapter 3 ungamanye ama chapters amnandi engifisa ukuthi siwabuke namhlanje kunezinto eziwu2 engizofisa ukuthi siyibuke namhlanje okokuqala uPaul uma ebhala le chapter uveza ama characters noma usebenzisa izinto eziwu3 ukuchaza le ncwadi kodwa kunezinto eziwu2 namhlanje engifisa ukuthi siyibuke mase siyakhuleka okokuqala uPaul mayeqala uchapter 3 wakhona uzoyiveza njengomuntu oyi-accountant ohlala phansi ebe i-accountant ahlole impilo yakhe awukwezabela kuyazwakala kodwa so laphana ke chapter 3 kunezinto engifisa ukuthi ke bazalwane siyibuke uma uPaul ebuka impilo yakhe njenge-accountant whereby ebuka yonke into eyinzuzo ngoba ayikho bazalwane into ebalekile njengomzalwane ohlalayo enze i-self evaluation ngempilo yakhe ingakho la ku chapter 3 sizothola igama elithi count
liningi kakhulu ngenxa yokuthi wayehleli ebala accountant ebuka izinto ezine-value, ebuka izinto ezingenayo i-value, ebuka izinto eziyi-profit, ebuka izinto ezingeyona i-profit. La ku-chapter 3 okokuqala bazalwane, la ku-chapter 3 sivezela ukuthi-ke ijoy ayiqedwa izinto ijoy iyaqedwa, iqedwa izinto esibambelela kuzo. Okokuqala, ijoy ayiqedwa izinto ey'phathekayo nje kuphela, ngoba abantu abaningi bathanda ukubambelela ey'ntweni, ngalokho ziqede ijoy kaNkulunkulu phakathi kwabo. Okokuqala, uPaul ufuna ukusivezela ukuthi-ke ijoy kaNkulunkulu ayiqedwe izinto ey'phathekayo kuphela, nezinto ezingaphatheki ziyiqeda ijoy kaNkulunkulu. Okunye nje kwakhona bazalwane, abantu bafuna ifame kakhulu more than God. Abantu bafuna amagama amakhulu kakhulu more than God. Abantu bafuna ukuhlonishwa kakhulu more than God. Abantu bafuna ama-self-achievements abo becabanga ukuthi iwona azobanelisa, ngalokho beluze ijoy. Uma uPaul into bazalwane kumele uyazi ukuthi uma umzalwane kumele ube naso isikhathi sokuhlala e-ofisi lempilo yakho, ubale izinto eziyivelu empilweni yakho, ngoba umzalwane ongazange wahlala e-ofisi abuke izinto eyi-director impilo yakhe, abuke izinto eyi-director iy'nqumo zakhe, angeke ahambe ngoba kumele ufike la ohlala khona uthi yini edetermina okama-decisions ami, yini edetermina uhambo lami noma i-direction engiyithathayo. So ukhona mayihlele-ke uzothi-ke uma kukhona umuntu ongabhosta kusuke kukhulunywa ngami aqeda abale athi mina ngumHebheru wamaHebheru. UmHebheru wamaHebheru umuntu ozalwa ifamily engajobile, yabo umHebheru ngokupheleleyo. Eqeda ezothi mina futhi ngasoka angisazi noma in 9 days or in 7 days ngokomthetho wakhona ukuthi uma ufuna ukuba umJuda ngokupheleleyo kumele usoke kulezi zinsuku lezo. Eqeda ezothi mina ngahlala ngafunda ngaphansi kukaGamaliyeli. uGamaliyeli bazalwane kwakuyisikole noma kwakuthisha owayifundisa ngendlela enamandla kakhulu. So uthi-ke mina ngiphinde ngibe umFarisi. UmFarisi akusiyena umuntu esicabanga ukuthi uwuye ngoba sithi umFarisi nje umuntu omubi. UmFarisi umuntu owufundile umthetho, owazidelele, owazi efundile umFarisi. UmFarisi mhlawumbe kwesinye isikhathi uportraywe ngenye indlela, but ngokwakho umFarisi kwakuyi-level eyayiphansi, ngoba yayisho ukuthi wena uyawazi umthetho. Bona ngoba nje babemelene nabapostoli, babengamelene ngoba babemelene nabapostoli, but they were protecting the law ngoba babazi umthetho ngendlela emangalisayo. So uthi-ke uthole mina ngingakwazi ukubhosta sithola la i-chapter ngaseqala uthi mina ngingakwazi ukubhosta ngoba mina ngumFarisi. Eqeda ukuthi mina ngam-persecuta the church ngoba mina ngangimelene nomuntu okwakuthiwa uJesu wayesefika nemfundiso singayazi. So uyazi ukuthi mina ngokomthetho, mina ngokufunda kwami, mina ngokwama-achievements ami ngingabhosta. Uthi beqhubeka bazalwane kuwo njalo lapha la uchapter 3 uzothi-ke ngoba lento le yamaFarisi yayisho ukuthi babegena i-righteousness ngokwamandla abo noma ngokugcina bazalwane umthetho. But kunezinto-ke engiyithandayo bazalwane ukuthi-ke uthi uma eqhubeka athi-ke kanti-ke lapho ku-verse 7 ethi-ke kanti konke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Amanye amagama ithe i-accountant mayihleli yabuka i-profit ibikade ibambelele kuyo, wathi uma iqhathanisa noKristu wabona yonke lento ekade iyi-profit wayibona iyindiva. Ingakho
igolide lingeyona ifake eliyilo kodwa sithole lisemgqonyeni ngoba kwakungadingi ukuthi lize liluze ivelu ukuze lizolahlwa kodwa lilahlwa linayo ivelu ngoba seliqhathaniswe noKristu izinto alahlekelwa yizo Paul akusizona ngoba zalahlekelwa ivelu but zalahlekelwa ivelu because of Christ this is my profit, not a profit here. But uma esehleli usethi konke lokhu bekuyi profit kuyibazalwane ngishaya indiva kuyi waste kuyi loss because of Christ. Uthi ke mayiqhubeka ke kuwo lapha uverse 8 ethi yebo impela ngishaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Uthi ke ngenxa yobukhulu bokumazi ngamanye amagama abazalwane uPaul although wayimazi but ukumazi kwadinga ukuthi kukhule ngishilo ngathi uPaul wayesikole esimangalisayo but wafinyelela kwi-level where ukumazi uKristu sekukhulile. Ngamanye amagama ukumazi uKristu kumele kukhule ngoba abantu abaningi bayam-acknowledge kodwa abamazi. Ngiyazibona bazalwane abantu abaningi kanjani bayam-acknowledge kodwa kanjani abamazi. But uPaul ukumazi akhuluma ngakho ila oba khona nomdlelwano naye. Ngamanye amagama akusikhona nje ukumazi kodwa ukumazi ukufinyelela ekwazaneni naye. Ingakho ethi uPaul uthi ke konke ngishaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi ngoba kwafinyelela mhla uPaul ezingela ibandla eyozingela ibandla lithi iBhayibheli washawa ilight noma washawa unyazo olumangalisayo lapho waqala hayi ukumazi ngoba wayekade umazi but baqala ukwazana. Uzathi-ke from that day konke okwakuyinzuzo mina ngishaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. uPaul akamazi nje but ukumazi kwakhe kukhulu. Lithi-ke iBhayibheli ngolufunda laphana uverse 9 uthi ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okuza ngokokwami ngokomthetho kodwa okuya ngokukholwa ngoKristu Jesu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ake ngisho lokhu bazalwane ngithi-ke now into eyenzekile uPaul uma ebuka i-account yakhe ekade etshela ukuthi igcwele bathi mayibona i-bankrupt bazalwane anginamali ku-empty nje waqala wa-empty wathi mayilunguza ngale kuKristu ngobona ukuthi hayibo ngale kuKristu ngicebe kanje so ukulunga kukaKristu kwase ku-imputwa kuye. Ngamanye amagama uKristu wathatha i-account yakhe wayifaka kuPaul. uPaul wabona i-account yakhe iqala iba rich. Awukodwa bazalwane niyezwa na wangagcina lapho ufuthi uKristu waphinde wathatha zonke izono zikaPaul zafakwa kwi-account kaJesu Kristu. Awubazalwane niyezwa ngoba uJesu mhla efa esiphambanweni wayefa as us. Ngamanye amagama zonke izono zethu zabalelwa kuye. Nezobazalwane zonke imbazalwane izono zethu zenza njani zabalelwa kuye. Ngamanye amagama kwabakhona i-exchange of accounts. Awubazalwane kwathi le yethu esikade sitshela ukuthi inzuzo yabalela kuye kwathi le yakhe yabalela kithi. Ingakho phela uma uJesu sezobethelwa kwabakhona ukukhululwa konile ukuze kuzobethelwa umonana ngoba kwase kukhona ukushintana mhla ukhulumiselelezi.
ngazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhlupheni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Angeke basamlethe sachaza lokhu ngenxa yesikhathi. Uthi uma mhlawumbe ngingase ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, this is resurrection le akhuluma ngayo la, but ngeke basamsichaze sisho nje ukubaluleka kokuba yingxenye yokuvuka kokuqala la okuzoba khona irejo. But ngeke size bazalwane sikhulume lokho okwanamhlanje. Uthi-ke uverse 12 uthi kunesikho ukuthi singibambe nokuthi ngiphelelisiwe. Uverse 12 kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba ilokho nami engabanjelwa khona ngoKristu Jesu. Now uPaul useqala-ke indaba entsha. Usethi-ke phezu kwakho konke lokho kade kuyinzuzo kumina sengikulahlile, but now I have found into enginterestayo ngoJesu. Usayithola lapha uverse 12. Uzathi-ke uverse 12 senqale igoal entsha. Ngoba ngishilo ngathi uma ukala accountant, but mayifika kuverse 12 iyashintsha ethi I am an athlete. Ngamanye amagama lento engithe mangibala ngi-accountant ngayithola inzuzo kuKristu. Sengiyaqala-ke manje sengifuna ukuyilandela kahle, not as i-accountant but as an athlete. Sengiyaqala-ke manje ngiyagijima ngiyabuya lento ngoba sengithole i-interest lapho verse 12. Useyaqala-ke lapho verse 12 futhi-ke angisho ukuthi-ke ninjani bazalwane sengikubambile nokuthi ngiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kambe ngingakubamba yilo nami lokho inkosi eyangibambela khona. Number 1, okokuqala uPaul into emenza ukuthi aqale le journey sefuna ukuyiqala sizokhuluma ngayo ukuthi u-understandile ukuthi kunento inkosi eyangibambela yona. Ngifuna abazalwane ukusho namhlanje ukuthi ngoba nje siphumelela endlini kunento inkosi eyakubambela yona. Wonke umuntu okhona la endlini bekazi ukuthi ukhona nje la endlini kunento inkosi eyakubambela yona. Sengathi abazalwane namhlanje wonke umuntu okhona la enga-understand ukuthi angikho for the sake ukuba khona nje, kodwa kunento inkosi eyakubambela yona. Sengathi wonke umuntu engathi mayithandaza athi kodwa nkosi ile wangibambela yona. Kunento nje, kune-reason, kunesizathu ukuthi ifamily yonke yakini ingasindisiwe kungatsho wena wakwazi ukuthi kunento inkosi eyakubambela yona. Kunento inkosi eyakubambela yona. Uthi-ke ufanele for the fact that I have realized ukuthi kunento inkosi eyangibambela yona. Usethi-ke angisho ukuthi sengibambile, angisho ukuthi sengenzenjani sengibambile, angisho ukuthi sengifinyelelele kukho, angisho sengibambile. Bazalwane nansi into ebalulekile ukuthi abazalwane abaningi they get ukuba comfortable noma baba ne-comfort zone, but yiye uPaul usi-introduce kwento kwenye into esingayazi ukuthi kunento ebizwa ngokuthi angisho ukuthi sengibambile, angisho sengibambile. Cabanga umuntu onama-achievements angayazi ukuthi kodwa angisho ukuthi sengibambile. Sengathi wonke umuntu omzalwane okhona la engaba nalo angisho ukuthi sengibambile, ukuthi ngiyashumayela ngigumise izulu lele kodwa angisho ukuthi sengibambile. Ngamanye amagama uPaul wayinale nto yokungalimi. Ngike ngaphosta-ke ngathi you will never grow spiritual unless you realize ukuthi akababa waphula kwelikamoya uma ungakakhoni ukuthi awungakakubamba. Bonke abantu abafuna ukukhula angisho ukuthi sengibambile. Uthi waze washumayela madrada uthi angisho ukuthi sengibambile. Uthi waze wahlabelela uthi angisho ukuthi sengibambile. Ngoba imvumo yokuphula angisho ukuthi sengibambile. Uthi-ke angisho ukuthi sengibambile kodwa kunye engikwenzayo. Kodwa bazalwane kunye engikwenzayo ngoba
You can be a jack of all trades, but the best of none. Brainwashed. Yes, angeke kodwa isho ukuthi ke amandla emuva abasezo abanye effective. Is either imuva elibi alisoze labanye effective. Kushathiwa zikalekiso ayisoze labanye effective. Kushathiwa ukhondo alisoze la ngoba ngiyakhohlwa ngokungasemuva. Uphinde kuzothi imuva I forget about all my achievements. Konke engikachievile, konke engikachieve izolo, ngiyakhohlwa yikho. Konke engigonywe ngakho izolo, ngiyakhohlwa yikho. Kuthi kunye engikwenzayo, ngiyakhohlwa kungasemuva, ngilulela kokuphambili. Ngalini-ke bazalwane ngisho lokhu la, mese siyathandaza. Kunento ethi-ke, you will never grow unless you stretch yourself. Uthi kunye ngikwenzayo ngikhohlwa kungasemuva ngilulela kokuphambili. Ngamanye amagama ungabi nje too comfortable ngale ndlela noma kwi-level oyiyo. Bonke abantu bazalwane abafuna ukuya kwi-level elandelayo kunye abakwenzayo bakhohlwa kungasemuva bayilulela kokuphambili. Lento bazalwane yokuyilulela lento bazalwane yokuyilulela lento yokuyilulela isho ukuthi ngiyastretcha akukho lula kodwa ngenza njani ngiyastretcha. Ngamanye amagama angikho satisfied ngelevel engikuyo kodwa into engiyenzayo hleze ngifuna okungaphambili kwami. Ngezokala bazalwane hleze ngenza njani ngifuna okungaphambili kwami. Maningi-ke bazalwane ngisho lento le mese siyakhuleka. Ngelinye ilanga kufika uJesu, ufika abafundi sebedobe ubusuku bonke. Uthi mayifika kubo uthi phosani inetha ekuguleni. Bathi kubo weJesu lalela into esikade siyenza la ngeke uziyazi kwanawe ngeke uziyenza. Sishikile ubusuku bonke sidobe ubusuku bonke asikazi sibani. Ngamanye amagama bese benelisekile ngilevel ababili. Uthi uJesu khohlwani yimuva kodwa okumele nikwenze zilulele kokuphambili. Yenzani kanje phosani inetha. Ithi iBhayibheli bayiphosa waphinde uJesu wathi no anikayiluli ngendlela efanele phindani futhi niyilule ngoba kune-level ongeke wafinyelela kuyo unless you stretch yourself. Bazalwane kunento abazalwane abayithandayo abathi uNkulunkulu uyokwenza konke. uNkulunkulu akakwenzi konke, kumele uyinikeze imentality ethi I go and uNkulunkulu will do it all. Ngamanye amagama ngiyenza kodwa uNkulunkulu uzokwenza konke. Ngamanye amagama ngiyanyakaza ukuze sizonyakaza kanye noNkulunkulu. Uthi ngelinye ilanga mayikhuluma uNkulunkulu uthi now Joshua Moses is dead. uMoses
sokwathi makumele kuvuleka amanzi waphakamisa induku uthi now this is the generation of Joshua generation uthi generation yoJoshua awezuvuleka amanzi uthi kodwa uma kwenzeka amathe onyawo lwabo ethinta amanzi azonqamuka ngamanye amagama amanzi awezonqamuka unless you take a step. Amanzi awezonqamuka unless you take a step. Ngamanye amagama bazalwane kumele uthi mawenza into uyenze sakuyilula ngizothini yabona kumele uthi mawuthandaza kuzwakala ukuthi lo muntu othandazayo akasathandazi njengomuntu ojwayele kodwa usethandaza samuntu oyilula yabo kumele uthi mawuthandaza afike uRomza nithi nje masimasenhlele ethi weRomza okhuluma phela uma uneyinkinga ekhaya nomugu uthi Romza kwenze njani uthi ukuthi sengiyenza ukuthi indlela othandaza ngayo awusathandazi ngendlela ejwayelekile ngoba usuthandaza samuntu oyilula yabo kumele mawushadile akhathazeke umnyeni wakho athi mbaba wekhaya noma mama wekhaya osho ukuthi makhona inkinga la ekhaya uthi kwenze njani baba wengane noma mama wengane uthi no sakhathaza indlela othandaza ngayo indlela othandaza ngayo uthandaze nini uthandaze kuseni uthandaze ntambama uthandaze sihamba kwenze njani bese uyaphendula uthi no angisathandazi ngendlela ejwayele ngoba sengithandaza samuntu oyilula angikho comfortable ngelevel enkulu kodwa njengoba manje sengithandaza samuntu oyilula kodwa uthandaza samuntu oyilulayo yabo ubone ukuthi lo muntu lo indlela athandaza ngayo akathandaze level akuyo nohlabelelayo akahlabeleli ubone ukuthi yabuza umkhalelo umuntu ngoba akufuneki umuntu ethi mayihlabelela sesho ukuthi ngeyikhathi zakhe kumele umuntu mayihlabelela ehlabelele sakuyilulela kokuphambili sikwazi umkalela sithi lo sisi intuyethu uzobekude kakhulu ngoba indlela asayihlabelela ngayo usayihlabelela sakuyilula asifuna misebenzi yawo bazalwane sithandaza the love of God will never be revived unless kukhona inkomo elandelayo uthando lukaNkulunkulu alusoze lavuselelwa ngoba abantu bazalwane bapholelwa uthando ngoba sebenzisa izinto ngokujwayela kodwa namhlanje abantu bakhona nabathi yonke into ngifuna ukuyenza sakuyilula yabo ngifuna ukuyenza sakuyilulela kokuphambili lokho engivele ngikuyo angikho satisfied ngayo khona ilevel engifuna ukuya kuyo abantu babazalwane umuntu engathandaza nabantu abanjalo namhlanje uma bekhona abathi mina Nkosi ngiyazi ukuthi kunelevel inkosi engibeke kuyo ngiyazi ukuthi mina kunelevel engiya kuyo kodwa nathi sengithathe ngaba comfortable kodwa namhlanje ngithathe decision lokuthi yonke into engiyenzayo ngiyenza sakuyilulela kokuphambili ngiyenza sakuyilulela I forget about all my achievements ngikhohlwa yikho konke babekhona abazali abanjalo baphuthuma bezela ngaphambili sikhulekele nabo ngegama likaJesu ngicela bazalwane umama uBishop Spear ezokhuleka nabazalwane babezemfundo nansi bazalwane inkosi namhlanje izoyisa abantu kwilevel elandelayo izoyisa abantu kwilevel elandelayo le-destiny ohlezi uyibone emaphusheni leli kusasa le-gift ohlezi uyibone emaphusheni lezi zinto ohlezi uyibone emaphusheni kuthi angisho ukuthi namhlanje zikhona namhlanje ikhona sekumoya ngole namhlanje uzowashayisha abantu to the next level ushanda brahaka sumahana la mahasaya asikhuleke sonke bazalwane ngegama likaJesu siyabonga uNkulunkulu ogcwele siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuthi bakuzokwenza okumangalisayo namhlanje ntambama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sibona baba imphiwa zikamoya zeminyaka sibona namhlanje siba activated ushanda brahasukadara bahasa
Yesu,